Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Agus Ismail laku Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Garut ngawilujengkeun ka paguyuban seniman sareng budayawan se-Kacamatan Sukawening wilujeng mancen tugas sukses Majang Pras Seni Budaya Garut. Pesona Garut maju berbudaya. Dianti-anti karisi alias udar janti Rinang rumpin bawangi nyambuang sajagat raya negeri Bandung subur makmur gemah ripah loh jinawi loba sandang serta pangan salim keprok aduh bagus.
sejagat raya. Negeri Bandung subur makmur, gemah ripah roh jinawi, loba sandang serta pangan. Salim keprok, aduh bagus.